bakomeye bane ba RDF bafatiwe ibihano ndetse n'ibyo bagenda bavuga ko byatumye leta zunze ubumwe za Amerika zibafatira ibihano byose biri mu itangazo basohoye ryagenewe abanyamakuru riri kuri website leta zunze ubumwe za Amerika. Nitumara kureba bino bihano bimaze gufatirwa u Rwanda, turahita tureba noneho icyo u Rwanda rusubije leta zunze ubumwe za Amerika. Ni itangazo rirerire risohotse mu kanya, ni nyuma y'iminsi mike ubwo byagendaga bivugwa ngo leta zunze ubumwe za Amerika zateguye ibihano, minisiteri y'imari yateguye ibihano, ngo ibinyuza muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, ngo ariko nyuma ibihano biza guhagarikwa, ariko birangiye n'ubundi minisiteri y'imari ifatiye u Rwanda ibihano. Ariko ahanini bafatiye u Rwanda RDF cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda. Itangazo basohoye ku itariki 2 ubwo ni mu kanya z'ukwezi kwa gatatu 2026. Reka dusome rino tangazo twitonze. Baravuga bati minisiteri y'imari ya leta zunze ubumwe za Amerika bafatiye u Rwanda ibihano babashinja kurenga ku masezerano y'amahoro ya Washington. Ati ibi bihano dufashe ni ibishyigikira amahoro kagaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iri tangazo bakomeje bavuga ngo Washington uyu munsi ibiro bishinzwe kugenzura umutungo w'amahanga OFAC byo muri minisiteri y'imari ya leta zunze ubumwe za Amerika bafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda, Rwanda Defense Force cyangwa se RDF n'abayobozi bane bakuru bazo bizo ngabo. Hasi bakomeje bavuga ngo RDF irashinjwa gushyigikira, guhugura no kurwanana cyangwa se kurwana ifatanije n'umutwe wa M23. RDF ngo kubera ifatanya n'uwo mutwe wa M23 ngo uwo mutwe wa M23 ngo ni umutwe wafatiwe ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika, ni umutwe wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye, kuko ngo uwo mutwe wa M23 ushinjwa ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu no guteza ikibazo gikomeye cy'abimuwe mu byabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hano hantu ntaraharenga mbere ko ngomeza gusoma itangazo. Hano bavuze ngo impamvu bari gufatira ibihano RDF ngo nuko RDF ifatanya na M23 ngo kandi M23 gisanzwe ari umutwe ngo ushinjwe ibyaha bikomeye cyane ngo birimo guhonyora uburenganzira n'ihohoterwa n'ibyaha byinshi. Ibi biraza neza bisa nk'ibitugarura ku itangazo ryasohotse ku itariki 26 z'uku kwezi tuvuyemo kwa kabiri, aho hari hasohotse raporo y'umuryango w'abibumbye ariko ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu. Bari basohoye raporo ikomeye cyane ishinja M23 ibyaha bikomeye cyane birimo ngo gufata ku ngufu, birimo ngo n'umuryango nyine w'abibumbye ariko ishami rishinzwe uburenganzira bwa muntu. Ni raporo basohoye ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri. Bari bashinje M23 ibyaha biteye ubwoba cyangwa se ibyaha bikomeye cyane nko gufata bagashimuta abantu, ngo bamagana ibitagenda neza hariya muri Kongo, cyane cyane nk'abamagana ngo ubwicanyi buhari, ngo hari abagore M23 yafashe irashimutira batwara, ngo hayobewe irengero ryabo n'ibindi byaha byinshi bikomeye ku buryo wabonaga bafashe M23 bayegekaho ibyaha bikomeye cyane. Niyo mpamvu hano bari kuvuga muri iri tangazo. Rero tugarutse ku itangazo kugira ngo byihute, wenda iyo raporo y'umuryango w'abibumbye twazayisoma cyangwa se tukayigarukaho no mu kindi kiganiro. Nuko hano bari bavuze ngo RDF irashinjwa gukorana na M23 kandi M23 yafatiwe ibihano na Loni, ifatirwa ibihano na leta zunze ubumwe za Amerika ngo kubera ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu no guteza ikibazo gikomeye cy'abimuwe mu byabo muri Kongo. Hasi itangazo ryakomeje rivuga ngo RDF yashyigikiye M23 mu gufata ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo bice birimo imijyi mikuru y'intara nka Goma na Bukavu, hamwe n'ahantu h'ingenzi hacukurwa amabuye y'agaciro. Ngo M23 kugira ngo yafate yabifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda. Hasi bakomeje mu itangazo bavuga ngo ibitero bya M23 muri Kongo ntacyo byari kugeraho hatabayeho ubufasha bugaragara n'ubufatanyacyaha bwa RDF n'abayobozi bakuru ba RDF. Mu itangazo bakomeje bavuga ngo Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bessent yagize ati Perezida Trump ni perezida w'amahoro kandi minisiteri y'imari izakoresha ibikoresho byose ifite kugira ngo impande zashyize umukono ku masezerano ya Washington zubahiriza inshingano zazo. Dutegereje ko ingabo za RDF, intwaro za RDF n'ibikoresho byabo bihita bikurwa muri Kongo nonaha. Itangazo hasi ryakomeje. Uyu ni minisitiri w'imari muri leta zunze ubumwe za Amerika, ari nawe uhagarariye icyo kigo cyafatiye u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda ibihano.
we yavuze ngo bategereje ko RDF ihita iva muri Kongo, intwaro za RDF n'ibikoresho ngo byabo byose bigahita biva muri Kongo. Hasi itangazo rikomeza rivuga ngo iri ritangazo banyujije kuri website yabo ariko rigenewe itangazamakuru, bakomeje hasi bavuga ngo hashize iminsi mike Donald J. Trump yakiriye perezida wa Kongo Felix Tshisekedi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu gushyira umukono ku itangazo rihuriweho ku masezerano ya Washington, ngo bavuga bimwe ya masezerano basinye mu kwa 12. Ate masezerano yaragamije amahoro n'iterambere. M23 yafashe umujyi wa Uvira uri ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Icyo gikorwa cya gisirikare cyateje impfu z'abasivile birabera byo gufata ngo umujyi wa Uvira, kandi ngo hari havuye gusinya amasezerano. Urabona ko babigarutseho ngo M23 yafashe umujyi wa Uvira ukaba ari umujyi uri ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Icyo gikorwa cya gisirikare cyo gufata umujyi wa Uvira cyateje impfu nyinshi z'abasivili, kandi gihata ibihumbi by'abaturage cyangwa se gihatiriza ibihumbi by'abaturage guhunga. Nubwo M23 yaje kuva mu mujyi wa Uvira, ariko kuba igikomeje kuba hafi y'umupaka w'u Burundi no kuba RDF ikomeje gushyigikira M23 bishobora guteza intambara yaguka mu karere cyangwa se igera mu karere hose. Mu itangazo ry'itsinda mpuzamahanga rishinzwe akarere k'ibiyaga bigari, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye ibikorwa bya gisirikare bya M23 na RDF, kandi zisaba RDF kuva mu burasirazuba bwa Kongo. Itangazo ryakomeje rimanuka rigira noneho ikindi gice cya kabiri cyanditseho ngo ingabo z'u Rwanda gushyigikira urugomo n'ubwigomeke mu burasirazuba bwa Kongo. Hasi yakomeje avuga ngo RDF ubufasha bwa gisirikare butaziguye kuri M23 n'imitwe iyishamikiyeho, ngo RDF yabikoze muri ubu buryo. Mbega ngo RDF ubufasha yatanze kuri M23 n'indi mitwe iyishamikiyeho. Ngo RDF icyo yakoze ni iki? Ngo RDF yazanye ibikoresho bya gisirikare bihanitse biri ku rwego rwo hejuru, ibizana mu mirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo ibyo bikoresho RDF yazanye mu burasirazuba bwa Kongo muri iyi ntambara, ngo harimo ibikoresho bihagarika GPS cyangwa se za bya bindi bita ngo ni GPS jammer. Ngo RDF yazanye ibikoresho byo kwirinda ibitero byo mu kirere, ngo ni bwa bwirinzi bwo mu kirere nyine ku buryo nta bisasu byapfa kubageraho. Ngo ibyo nabyo RDF ngo yabizanye mu burasirazuba bwa Kongo, ngo ibikoresho byo kwirinda ibitero byo mu kirere. RDF kandi ngo ubundi bufasha yazanye kuri M23 no mu burasirazuba bwa Kongo, ngo harimo indege zitagira abapilote, ubwo ni za drone, n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikomeye. Ibihumbi by'abasirikare ba RDF bari mu burasirazuba bwa Kongo, aho barwana ku mugaragaro kandi bagafasha M23 ngira bahugura, ngo ikabahugurira mu bigo bya gisirikare bya RDF, ndetse igafasha mu gushaka abarwanyi bashya, mu kurokirita abasirikare bashya, harimo n'abo mu mpunzi. Ubwo nibwo bufasha M23 iri guhabwa na RDF. Hasi yakomeje avuga ngo ku bufasha bwa RDF M23 yakoze ubwicanyi butanyuze mu mategeko, ifata abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kandi ikora iyicarubozo. Iyo ni M23 ifashijwemo na RDF. Iri tangazo ryakomeje rivuga ngo muri Mutarama, ubwo ni mu kwezi kwa mbere 2025, RDF yagabye ibitero ku ngabo za Kongo zari mu butumwa bw'amahoro za SADC muri Kongo, bagaba n'ibitero ku birindiro by'ingabo za Loni zishinzwe kugarura amahoro muri Kongo. Mu gusubiza ubufasha bwa RDF kuri M23, u Rwanda rwabonye uburenganzira bwo kugera ku duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro mu burasirazuba bwa Kongo. Atayo mabuye y'agaciro rero u Rwanda rwabashe kugeraho, ngo afasha mu gutera inkunga ubwiyongere bw'imbaraga za M23. Hasi rero bamanutse no bavuga ngo abafatiwe ibihano, bafatiye ingabo z'u Rwanda RDF ibihano, ariko none ngo hari amazina y'abafatiwe ibihano ari bo bayobozi bakomeye muri RDF bo hejuru. Uwa mbere uri muri ritangazo wafatiwe ibihano ni Vincent Nyakarundi, akaba umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za RDF, yafatiwe ibihano. Ruki Karusisi, General Majoro, akaba n'umuyobozi w'ingabo z'agace ka gatanu ka RDF, nawe yafatiwe ibihano. Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, nawe yafatiwe ibihano. Stanislas Gashugi, umuyobozi w'ingabo
z'ibikorwa bidasanzwe za RDF, ubwo n'umuyobozi w'ingabo za Special Force wa RDF niwe yafatiwe ibihano. Hasi bakomeje bavuga ngo RDF ifatiwe ibihano hashingiwe ku itegeko nshinga rya perezida 13/413 ryavuguruwe na 13/671 kubera ibikorwa bibangamira amahoro, umutekano n'ituze bya Kongo no gutanga ubufasha bwa gisirikare, ibikoresho n'inkunga kuri M23. Abo bayobozi bavuzwe hejuru nabo bafatiwe ibihano kubera kuyobora RDF. Urumva hafatiwe ibihano RDF, ariko hafatirwa noneho ibihano ngo ku basirikare bakuru kuko aribo bayobora iyo RDF. Iri tangazo hasi ryakomeje rivuga ngo ingingo rero zigize bino bihano. Navuga ngo kubera iki cyemezo umutungo wose n'inyungu zawo byafatiwe ibihano biri muri Amerika cyangwa biri mu maboko y'abanyamerika birahagaritswe kandi bigomba gutangazwa kuri OFAC, ubwo nyine n'umutungo wa RDF ndetse n'uwabari abasirikare uko ari bane wumvishe hejuru ari abayobozi bakuru ba RDF n'umutungo ya RDF ngo birafatiriwe muri leta zunze ubumwe, ibiri muri leta zunze ubumwe za Amerika ngo birafatiriwe ngo ndetse n'indi mitungo yabo iri mu maboko y'abanyamerika birahagaritswe, mbega birafashwe kandi bigomba ngo gutangazwa muri rya shami nyine riri muri Minisiteri y'Imari mpuzamahanga ya Leta Zunze Ubumwe y'Amerika. Ibigo bifitwe ku kigero cya 50% cyangwa kirenga n'abantu bafatiwe ibihano nabyo birahagarikwa, nabyo birafatirwa na Amerika. Kugira wumve bino bihano ukuntu bikomeza bisobanuka cyangwa se bikomeza bisa nk'ibigoye, hasi komeza avuga ngo amategeko ya OFAC, kino kigo cyafashe ibihano, abuza muri rusange abanyamerika cyangwa ibikorwa bibera muri Amerika gukora ubucuruzi ubwo ari bwo bwose bujyanye n'umutungo w'abantu bafatiwe ibihano, kiretse byemejwe n'uruhushya rusanzwe cyangwa se rwihariye. Bivuze ngo mu bihano harimo ko ibwo RDF n'abari abayobozi bafatiwe ibihano nta kigo cyo muri Amerika cyemerewe gukorana nabo ibijyanye n'ubucuruzi ubwo ari bwo bwose, keretse ngo hari uruhushya rudasanzwe cyangwa se rusanzwe rwatanzwe. Hasi yakomeza avuga ngo kurenga ku bihano bya Amerika yafatiye abantu bishobora gutuma hafatwa ibihano by'amafaranga cyangwa ibyaha mpanabyaha ku banyamerika n'abanyamahanga. Abatari abanyamerika nabo babujijwe guteza cyangwa gufasha abanyamerika kurenga ku bihano cyangwa gukora ibikorwa byo kubyirengagiza. Ndakeka muri kubisobanukirwa. Hasi yakomeza avuga ngo imbaraga n'ubunyangamugayo by'ibihano bya OFAC bishingira ku bushobozi bwo gushyira abantu ku rutonde rw'abafatiwe ibihano SDN list niko bayita, no kubakuraho hakurikijwe amategeko. Mbega bashyira abantu kuri liste y'ibihano ariko bakongera bakaba banabakuraho nyuma bitewe n'amategeko kabigena. Intego y'ibihano si uguhana gusa abantu, ahubwo ni uguhindura imyitwarire y'abo bantu mu buryo bwiza. Ndetse muri iri tangazo hasi hariho n'akaringi kavuga ngo ukeneye gukurwa ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na OFAC wakanda kuri iyi linki ugakurikiza amabwiriza yashyizweho na OFAC. Mbega ubwo mu bafatiwe ibihano harimo nk'umuntu ushaka kubabarirwa cyangwa se gukurwa ku rutonde rw'abafatiwe ibihano, hari link ukandaho kagenda ukuzuza amabwiriza asabwa cyangwa se yateganyijwe. Iryo ni itangazo risohotse uyu munsi ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu. Ni itangazo rifatira RDF ibihano ndetse bagafatira ibihano n'abayobozi bane ba RDF ngira ngo wabumvishe bose. Ndetse rikaba itangazo rishinja ingabo z'u Rwanda na M23 ibyaha bikomeye cyane ngira ngo urabyumvishije mu itangazo. Gusa nubwo bafashe u Rwanda bakarushinja ibyo byaha byose, ni byinshi birengagije kandi bizwi bigenda bigaragazwa buri munsi by'ukundi kuri kwa nyako, ari nabyo byaje gutuma u Rwanda narwo ruhita rusohora irindi tangazo bagaragaza ko Amerika yabogamye cyangwa se ibi bihano bafashe atari byo, nabo bagira ubundi busobanuro batanga. Reka tubirebe mu kiganiro kindi gikurikira. Kora subscribe hasi nze mbaho ikiganiro cy'u Rwanda rusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika.